jongi. Tik ke jinget ke jongi. Mending orang ikai kena iban dia yo baptisma betul yang ni sakramen no banikong. Makali ke jinget ke jongi. Pinget hanu. Ke jinget ke jongi. Ke jinget ke jongi. Ni wan hang ne balai wan lai yu. Wan klaim dong ke jinget balai wan hang ne. Isuan kai wan pelut ko ka wan pelut ke ka for jongi. Ni don kata jinget ke jongi bang inget hau belai. Tela dah fit ya ko ke jing duai ke jing pla ke jinget jongi apostol pinla phang tu ke ka a teliki paya jong ke jinget ke jongi. Barok don tip neng au Plit kata jing duai ke jing pla ke jinget jongi apostol. Lada kibri bikalepi pinget hano u belai jong pi. Pinget hano nanti u belai jong pi. Di mana ya no? Ha kan dia jepun takat di Muslim. Kiwan. Kita keluar jenggot ini di Kristen. Tapi mereka balai. Bon bagi Kristen di kelas Muslim. Mentapat kita hidup di bakalan hak musnah di Kristen kelas Muslim mentah kiwan tajam. Tadi kalau makan kebetulan ya roh yang belai. Dapat nak kebentar juga tahu banikong tak nampak ong. Kalau nangip tibi ketinggai begini, nginget hano, ni sulong hau pasal bek kali ni hen. Dek ong itu, bek atau banikong, ketinggai ke banikong sini, pinget hano. Hau belai. Ong barak pulih cang nganget hau belai pa dan bor baro. Ulong tahu kebeneng berhak Kane ke jinget ke jungi, ublay jungi wadan bor, rantang way ublay. Ki Muslim ki doan hang ne pi kiang, ngiru nginget how way ublay. Ki kasi kiang nginget how way ublay, ni mana how way ublay. Jika apa ke jinget pen, ublay jungi rantang way, ublay jungi Muslim rantang way, ublay jungi kasi kiang way, ke jinget pen. Ha? Kegiatan nak tak tahu lada ngintip haya ketin jumlah lada kecingnya ketungi kamplan insya wrong apa lah kalau bet kalau izin dikai sebab bios orang yang tay di Muslim dong di orang harap Quran jadi orang tahu itu orang Yesus kin pule kin dikai kin orang ini oh Yesus dengan Quran gula pembuka kita Yesus dekat kau orang ni kan ketinggalan orang ni ngecek orang ni ngecek kau boleh bala ayu boleh nak tahu boleh berbor nak tahu ya barok dek Muslim boleh jadi dua Allah lena dek kadang dia pernah berjumpa dia pernah dek orang ni pihak yang jumpa Muslim rukin ngay tahu Abraham, ngiru bilang sama ngiyasnya sama Abraham. Itu tinggal orang Hindu ke Bible, di Muslim bilang oh ngiru jadi kun jom Abraham. Jika mau Abraham berkan watikun, dan Abraham watikun. Tapi belai juga kui kini peraan watikun, makin roy makin par, makin ikun diksi makin roy makin par nama kum kiklo hasad main kum kisah dunia. Jika ju, ya Ismail usulah, rublay ada juga zikrku, jauh Aisyahku ada juga zikrku. Nah tapi ya boy, tanpa kenal, Ismail udah kunjung no, kunjung ka, slave, kamrau, Aisyah dari kunjung ka, oleh juga tengah, beli hok, dia mengamati ladangin, notuk ngintip dia gitu ni. Ngintak sa ahong mga kanil sini, haka sini gitu ngintak lagi pun jadi gue oh betul betul dari, dengan sekarang ngapa pulih ya kita tuh gaji pelar gaji gitu ni, dari kiwe tak jelasnya kita empat kiwe kita pun orang Kristen, kita ingin kita tuh ikan bahasa mati suatu bakalan apa gaji ni, kita tahu dan kiwe dijadinya, dengan kalau pipet tangan ya orang kasih ini, pun cat hati yang Kristen, dengan kini kai kita balang mulai balang ukres yang tujuh J7 days ni ada. Kin batai ke tu begini sosu ke judi, lara kenal lara ngintip hai ke cinya, ngintip hai ke Bible, ngintip saya lam bakal. Jogi Yesus Kristus, ula ayah ni ka bor, bagi sosu, ula ayah ni ka mon, balai duit banjut, banjit. Ti,
ladang ipek lah kanong rim kejung kejinget kejungi kasyong hakien kejinget juni kasyong nong rim ha ka Bible bat ha ki sakramen let klem ki sakramen waladang ngalong kapun jong ki Kristen ngakemyo baptisma ngamlong re Kristen ngamlong re Kristen pimbe re tang kakateng ro pimyo re andai baptisma ya ka baptisma pila kelalong Kristen bapura Kristen bajanai dalam baga ka baptisma begitu bisa nyo teli ki sakramen ujisu ulawan takalika pertai balai kadau kolong uwan uyo I na bara ke basdang ke pertai ka im ka kmi jong ki tingkau ka kmi jong ki ba im baro ka la lepo te haba ka kmi jong ki tingkau ko lepo te baro kila lepo te datang dau yang iwe pa iwe la ka pop yang ka pop tendrai ndre jisu ba ka Maria ya ujisu la ko Adam matmai ya ka Maria la ka im matmai ha kejat ka dingna Jisu IT ya ka Maria pada pet pa yaki ketin Jisu kren halot ulung kari ha dingna uong ka Maria dan reference woman this is your child woman ya ka ketin woman ka ba Adam ya ka im woman lapen semai ha ka Maria tinggi dan baka baptisma ikilalong ikun jong ka Maria ikun jong ka im batmai kemudian ni iyo kata ka jing im bon jipur lemba Jisu dari belai ubalawan sakne ka pertai lemba ka Maria ka balong pun mangi ka thau lo belai pambal ai ka jing ka pang ka Maria ka beri ka belai apa ka Maria ka belai ka Maria kam dai ka belai ka dai ka mi jong belai kadang kamet kamen sen ko mangi Jisu ru dei belai tanpa haga ting im Jisu apa do wan kan ko pertai udon ulong hi ublei bapura ulong hi ubreu uba pura dan pun kini ting no tu bakla jadi hang tai lu minta gun ibreu kita so tu bakla ya kan jingnya jini tela dangin klan ke jingnya nyimtip ya ke jingnya yen sa dalam wah te kabor kuno bagi tersekian ya kan jingnya ke jini ke bangalong baptis oka pinjong ublei ba disakramen bagi sikai jong kabalang te haga jingim Kristen juni oi ni layo ya kini baro lemba ko Krisma yang ni lakan kelalong ki im lakan kelalong ki prophet lakan kelalong ki lendo te kan ka bor la hayang ni iwe pa iwe kumno ni long kum ta usim na kum kata ka sim haga jingim juni pek Jisu udai ublai uwan jang ni kapte ulang yo ma ya ka jing telot ka jing duna jung ni ki breu ustit ya jing duna ka jing telot jung ni ki breu na ta dau ula yo ma di kita baro ula jab di kita baro kwa yang ngiru mangiru mila ban ni mangiru mila ban ku mau na ta dau ublai Jisu be perfect as your heavenly Father is perfect long ibadanai kumba pa ublay junga ulang bajanai then dai kita ke Indonesia ni telah piswai na ta daw pipet ule na ka kitab jeng Daniel kalau nang kebahnyau ka dikot kebahasan madagulan ka Bible ha ko ba question ka kitab jeng Daniel kalau nang kebahnyau ka dikot arpusan ja ayu hanga hati nila yo ya kecingat kalau bisa ni lebat im kita kecing tahu kita kibreu kibadak daga jing kita kibreu daga jing kat siapa nilai nilang kum beto kawa ka waktu ke ba ai jing ngan ke ba ai jing im ni kibreu ndai jayu pe kita jeng Daniel tanang banyak ka dekot artisan kau kumno mana belayo tidak betul tanang belayo kita jeng Daniel tanang banyak ka dekot artisan un sakren kop persya yau belai bahakli tam bat un sa banden ye ki pai belai un sa persyang ban penkela ye ki ai bat ki jingle burong niam chongki
Pat kipai jungu belai kin sasya sensya hau lais nem site. Satu kita jom Daniel. Daniel